abantu bagira ngo entoke zabe zigwire nimwe babire nibiha school fees konko bwa hati nibagira ngo entokezi okugwa haru kubura yakire kace abana bakagaruka amashomero nibabasa okuremwa kubagaruzayo iki kugezaho kushaba abantu bakashomanya nani bahumure iki kibireho netekateka ya ruhanga konko bundo misho baranga kumza matire njura ubundi abantu bakahimbuka natwati y'umuzi twatere nduru kwasoberwa twereptoshe bikugwa abana bwena barakampara bari mukururano school fees bakabara no kwizanga barabona transport tibicere toshe bigurro mwana raptutuneza kubara itwahika beta bayamba tukwatagine na loan bagambe na bank and government ero kuyahindurira abantu muro umusasura loan intoke zabo zibenzi garkanziterera ero batandike kusasura loan bito ihirehebyo abantu abahona basigire batine ejo kutahamunwa aho nho bashabire government ngwe birukanjere na n'ubuhunga ubwo kurisa abana babo asanga twaza kureba twarebe imitumba yatwara umuyaga when government yitu itukunda saba mutereza ko kurya kandi mutobu yambenza nayo kutwita kansara habwe Gombo Reji mukuru wa district na n'umunyishenjero ahabwa bukange y'amatemba bashira hamwanyugo okureba kagwa kagwerira abantaba konke cinakora naragira wa agriculture kugira ngo akore report ajahandika gituretera district turebe ngo at least twahandikira OPM office of the prime minister immediately bayamba abantaba twera nguthandike bara na banki zone tuze mutugambe nabo bijya batayire barebe ngo baka clients ba customers babo abatureza rone vuga kusemeza intoke zabo cyabona ngo akora amasha kutoma muntoke hati barukubita bine kasente kone ogutuma urundo rwo kubanza abantu batunge kigwereza cece kankeje amakuru agagasha kwa Ruth n'uwamanya